Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo umafavuka njengete ngabani isamba nesamba unkosi angalala maqedo lalaba foza nogatsha isikhodla kudla othi mawuvimba ngala uthukusunga le ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ketela ngiyabingelela hayi ngithi angivusele la ebukhosini basendlunkulu Dr Goje simlandile bathi uCaphunakusale abanye bacaphuna kuphele emaphaketheni semlandile ula Springs eGoli ungwale eSwatini isigodlo sikhona eSwatini sikhona nala eGoli sithaka isondele la kunethezeka TV la sithi khona uphila kanjani uzoyichaza yena kusukela eqaleni kuze kufike egcineni ngomsebenzi akusebenzayo Dr Goje asikubingelele sikwamukele khona la kunethezeka TV baba siyaphila baba Shembe ninjani nini Siyaphila mkhulu sithokozile uke wasithinta saxhumana sasafika endumbeni sayibona indumba sabona amathwasa egcekeni sakhuluma nawe ukuthi hayi sokubiza uma kuya ngokuthi sesirede ekuthena ukuthi singaqala sikhulume nawe sila njengamanje sizokhuluma nawe akuyichaze uDr Goje umsebenzi kuyena ufika kanjani Amen mkhulu hayi siyabonga mkhulu njengoba usho nami ngibonga ukuthi ligcine litholakala lithuba lethi sibonana noma bekusolo nje kuvimba vimba ukuthi sigcine sibonana kodwa ke ngemusa wemadloti naNkulunkulu sesibonene cha mkhulu nguye lona Macaphunakusale inyanga yakasibanze sangoma ke lesilokhuluma naso mkhulu labanye baye babuka emasigwaba sithandaza bathi hayi lona ngumpolofiti hayi angisuye umpolofiti ngisangoma babe ngagula uma ngidawuthatha lo msebenzi nje ngangenwa kugula nakungena kwangena ngehla ngenyuka bangehlisa belikhaya bafuna impilo yami kodwa ke kwacaca ukuthi impilo ikhona mane angiguli kugula ngigula kwalabatsala kugula kwami ke kwangenda ngibe ngumuntu lo ngakhona ukufunda nasesikolweni nakasesikolweni abambeke soqulekile nangaquleki sengilahlekile bangithole ngasinye isikhathi bangangithole manje ke kwahamba kwagcina sekubonakala kwingoti ke emndenini uma sengilahleka ngiyotholakala nasemathuneni ngoba ngayenyelanga nje ngaze ngawutholakala ethuneni lemuntu lomdzala longasekho kodwa longwelikhaya kwabonakala ukuthi lento kulomntwana seyiyela ekuthenini ngagcina simluza nasemhlabeni manje ke ngagula ke mkhulu kwakhanzakala ukuthi ke ngingenwe abantu labadzala ke labantu labadzala bangene ukuthi kufuna ngiqine ngiyovuma umsebenzi wabo ngiwuthathe ngiyuthwase lo msebenzi wabo ngiwuthathe nembala ke kwaba njalo ke bafakazisa kuyafakaziswa ke lekithi akavela umuntu athathe nje afakwe eminyangeni uyiwa lena kuvuya imbambo ukuthi ngempela kuliqiniso na bese sekuyendiwa ke sahamba ke saze sawufika la sebanqome khona ukuthi inhlola athi ngithuma khona uma sesifike khona ke ngilaza athi khona nasesehle station sakhona ngavele nami ngabalahlekela ukuthi kanjani ngathi kodwa ngatholakala sengitholakala kuleli khaya lebe kungilona siya kulo ngimikiswe kulo sengivele sengicabukele emadloti belikhaya bafike nje sekuhlalwa phasi sekukhulunywa ukuthi kutawuqhutshekwa kanjani luhambo lwami lwaba kanjalo mkhulu yazi mkhulu zembili izinto engizoyithinta njengamanje uthinte leyo kuqala yokuvuka emathuneni leyo kuvuka emathuneni kuze kutholakale ukuthi elomuntu omdala wakini osewadlula uvuka wena emathuneni uyayibona ukuthi wena usemathuneni noma kwenzakalani ngaleso sikhathi cha angitibonanga mkhulu nami ngabona nje sengisekhaya sibangitshela ukuthi ngitholakale kuphi ngoba nayifika lento beyifika ithathe lo mcondo tinto letiningi tendeke nase kwendekile ngibone nami sekwendekile noma ke kulesinye isikhathi ukhanze ethi ngiyagula mhlamba ngikhona ukukhuluma noma ngikhona ukusukuma noma ngikhona ukwendana but lebe kuba kuningi kakhulu bekuqala ngalenhloko Hey ngizwe kahle akasibuye kulokhu ke manje okuduka estation ikona kubalekile ngoba abantu abaningi abazi ekuthenini ukuthi umuntu mengena abantu abadala akufike emzini womuntu uthi mawufika uzohlola masethi hayi hlala ke la ekhaya umsebenzi ubukhombela salusuhlala uyathwasa la ekhaya uthola ukuthi abantu abaningi kumanje uthola uba izangoma kodwa akubasebenzeli kusathiwa abahambe bayothwasa umsebenzi usashoda kubona ake ngibuye
sibuyela kuwena ekutheni ukuthi kuyenzeka ke kuwena ngekathi kwenzeka kuwena sithokoza ukuthi bakuthola phambili kwenzeka kanjani bona mabechaza bathini abadala kwenzakalani ngenkathi nithi niyehla estation wena usutholakala phambili hayi nabachaza labadzala bathi nje ngasuka emagonzo kusuka emagonzo kubaleka manje ke ngoba abantu labadzala ngeke bakhona ukungigijimisa bebabekeliso nje ukuthi ngibheka ngakuphi babona ukuthi la ngibheka khona ngilahleka indlela ngilaya khona balandzela baze vele bagcine bangithola sengifika khona ma ufika khona ufika wenzani ufika khona kwenzakalani ngoba vele ngoba phela wena ugcina usutshela ukuthi kwenzakele u1 no2 no3 kwenzakalani hayi kufika ngeke ngikuchaza ngikwati vele nami ukuthi ngafika kwentekayo but ke njengoba sengikhulile nami sengikhulisa abantwana bemadlodi sengiyathi lokuthi kusho ukuthi na ungene egedeni uhayiza ngalendlela uhayiza ngayo inyanga iyabona ukuthi hayi lo muntu ugula ngalokugula kudonswa isigubhu sibeke lana sikhale isigubhu sicubula lobudlodi then umsebenzi uyachubeka ayi ngizokahle bona mbuke lapha ekhaya kubalekile ekutheni ukuthi siqale la eqaleni udaba siye nalo ngoba ekugcineni omunye umuntu umbona sekuthiwa uyisangoma noma uyinyanga kodwa kungazeki ukuthi yini le eyakuyamphatha ngoba ekugcineni ungena edlozini nokuthi uyangenwa abantu abadala kuyahluka ukuhluka wena ungeniwe abantu abadala kunjalo kwehlukile mina ngangenwa ngibo bangiyekelisa abunanzi belive mhlambe ngangithishela nje namhla ngiphatha iball pen manje bangiyekelisa tonke letinto bangena ngalandzela libito lwabo kuze kube nginamhlanje ayi ngizokahle ake siye la kumsebenzi abantu amaningi abakhulumayo ngibona amathwasa mangifika lapha na entumbeni Springs okay kunamathwasa lapha kunendumba ngiyayibona iphelele indumba ngifuna ukuya la ekutheni ukuphakamisa umsebenzi wabantu ngoba uqondisa idlozi lomuntu elikuyena isiphiwo enzima kabi leso masikhuluma ngesiphiwo akuqale lapho kulomsebenzi owenzayo njengamanje othinta amathwasa uzuthinte kakhulukazi ukuyomisela indumba yomuntu la umisela khona indumba yakhe ukuze liqhubeka nalo msebenzi yebo ya mkhulu ngiyakuva Shembe lokubalulekile la tindoti kabili labinyangene njengoba ngeke ngasho budloti buyinto lengcwele bufane tingilosi so budloti awumani wente noma kanjani kubo uma ngabe nje umntwana ngimkhulisile wahamba waya ekhaya uma sekabuya athi kukhona lengangitholi kahle babe ngingenda njani kuze ngiphakame kulomsebenzi ngiphile nami siye sibese sesihlala phansi sesiyakhuluma njengemadoda ukuthi hayi ikhona imfihlo yala ekhaya lebe ngeke ngikutshele yona usangoma ngoba bungoma sisebenzisa bungqwele bebungoma masikuthwasisa sikunika isipoko masikuthwasisa sikugcaba idive masikuthwasisa sikunika itilwane sikunika tindoda ebudloti nebudloti uhambe nabo budloti ke buyaphakelana ukuthi qwa buyophakela lomunye kodwa naso ufuna uthi manje asale siphakamisa lenhlanhla noma siphakamisa lo msebenzi uyetulu kakhulu siye sibese sisebenzisa ke lemishina lemkhulu lesenda ngayo bantu labangedi ngebudloti labatofuna kuphila kwabo ngoba bona akunabudloti lebincengwako noma lobuncikiswa kibo sivele sisebenze nje imishini umuntu imphakamise ayedulu naso sangoma mangabe sifuna kuphakama sibuya sihlale phansi bese siyamncenga la simncenga khona budloti sithatha imishina simnike yona imphakamise ya uchaza kahle ke uhlukanise kabili futhi ukuthi kukhona abantu abake befike bethi bazofuna izinto zabo iphakame abantu abakanjani lapho abalabo ngoba kuzoqhamuka noma ubani yabo ngavele qhamuka nje umuntu oyicabangela okwakhe ethi hayi ngoba kunemali nje engaka la ake ngiyophakamisa into yami abantu abakanjani abaphakamisayo ngokomthetho bantu labaphakamiswako bantu labatophakamisa emabhizinisi abo kungaba ithaveni kungaba sitolo kungaba amatekisi kungaba umuntu wemathenda bantu lesibasebenzako lesibaphakamisa ngale mshini lesibaphakamisa ngayo kuba netindo lesibanika tona letehlukene lesisho ukuthi lokhu kusentshetiswa kanje lokhu kusentshetiswa kanje lokhu kusentshetiswa kanje ukukhulise ukugathe ukunakekele kungenisela umsebenzi kunemgomo noma kunayo imgomo
Kunemigomo kodwa le normal lengasiyo imigomo ukuthi uphila ngayo imigomo nje eqala na usayenda usayingenisa ekhaya bese ke uyaphila ke normal mhlambe nase kunenkinga phindze sibuye sibuke ethi kwentekane sigucula njani sekufuneka ini sikwendele okuphindze kwendlule ukuchubeke ukuphila. Aw yazi sike sihlangane nabantu ngifanele ngicacise lokho sihlangana nabantu abanenkinga yokuthi balanda into yokuphila kodwa inkinga iyabahlupha ngifuna ukuya lapho wena uyakwazi ukuthi ubuye ubuke ukuthi isimhlupha phi manje ukwazi ukuyilungisa ngoba abanye bathi labo bantu uthola ukuthi abasebemukeli bethi hayi wena thathile ngifuna ukuya lapho mina ngoba abanye ebahlupha uthola ukuthi abasenabantwana abanye ebahlupha ngenye indlela wena okwakho kukhona yini la kuncika khona ukuthi bagcina sebehlupheka. Yebo cha lokho kwalapha ekhaya kaSibanze akukavami kubahluphekisa kusede labahluphekile noma lekubaniketa inkinga ukuthi sekudla abantwana sekuhlupha abantu sekufuna ingadi cha kusengafiki kuleso sigaba ngeke futhi kufike ngoba phela angikulanzi khashane noma ngukhendli ngikwenda mine kwafunza mina sengimle ngendawo. Kungcono ke ngoba okubalekile abantu bafike bethi hayi ngihambile ngayo ukukhendla into ethile leyo nto iyona futhi ayicaphunela abantu kodwa yena manje inkingi uyakwazi ubuyela lapha wena fa uze kuyena kodwa engakwazi ukukusiza wena ukwenta wena. Kunjalo vele esikhatsini lesiningi indlala ibanga inhlupheko kubantu ekugcineni ngoba bafike bagijime behle benyuka bathathe tindo tibiyedi bahluphe bangadatithe ekugcineni tendana. Okay uke wakhuluma nangabantu abalaphayo ngifuna sihlukanise ukuze sibuyele futhi kahle sesikubhanqa konke lokho okuphakamisa ngabe inyanga isangoma uthe isangoma siyabuya naso nincenga idlozi lapha nalapha manincenga idlozi emva kalokho mase nimnika leyo nto eyokuthi ke uyaphakama naye ngifuna ukuthi ucacise lapho ukuthi abantu abalaphayo abathandazi noma nezangoma nezinyanga nje uqobo lazo nazo niyakwazi ukuzenzela lokho nikwenza kanjani okwaso. Siyakwati kubendela mkhulu uma ngabe sitabendela sicala lapha enhloleni inhlola kube ngiyo lesitshelako ukuthi kufuna siphume nga left noma siphume nga right kodwa kona uma sitakwenda siyakuseshisisa kakhulu ngoba ingolelo yami mina lengiyenda kubantu bami lesengibaphakamisile angifuni nangenda into ifike icansule edloti lakhe elikhweshisa ngoba tonke into latawutenda fuye buya tobonga edloti lakhe. Okay sesiyakhuluma ke sikhuluma ngezinto ke eziphathekayo manje izinto zokuphakamisa lapha ekhaya izinto zokuphakamisa lapha ekhaya ngabe izinto ezikanjani ukhuluma ngamathavelo wakhuluma abantu abanamabhizinisi wakhuluma ngezobudlozi ukuhlukanisa nje ukuthi izinto ezikanjani ngoba abantu abaningi bahluphekile bahluthwa ukuthi bayafisa ukuphakamisa izinto zabo manje izinyanga basazithembi ngifuna ukuthi singene kulokho wena izinto ezikanjani ezikwazi ukuhlanganisa bonke laba bantu bebonke obaphakamisela ngakho. Yes tinto tami leti lengiphakamisa ngato tihlukene etigaba lenizathu before sitakuniketa tona sicala sikubuke njengoba ngishito ukuthi singakwenda njani lo mtimba wakho singawuthini ngoba ukhona umuntu afike kuwe sebamloya katheni ukhunzile la mtimbeni manje kufuna sibuke lokuthi lo mlaza le bamfake wona siwasha njani la mtimbeni emva kwaloko bese sinika lento yethu lehlobile lesitamnika yona. Number 1 sinento yokuphakamisa lesebenta ngenkukhu le nkukhu lena uyathenga ibe yakho uyithenge ute nayo bese sifike ke siyakwenda ngayo siyakuphakamisa ngayo phindze futhi sikunikete yona uhambe nayo uyoyibeka ekhaya lakho la uyibeka khona ayidli naletinye tinkukhu ayihlali naletinye tinkukhu ayibulawa inemthetho lesitanginika wona ukuthi wole nkukhu lena uyakhela indlu yayo uyibeke la nangabe unendumba uyibeka endumbeni nangabe unandumba uyakhela ukuthi uyibeka la itawenda lo msebenzi 1 2 3 kodwa ke ayendi monakalo la ekhaya
Imake le nkukhu uhamba na iphila. Uhamba nayo iphila umnikati wayo. Oh, akulungile ke qhubeka mkhulu. Number 2 bese sekuba sigubhu lesimakhela sona. Lesigubhu sihluka kabili kuba nalesiduna kuba nalesisikati. Kodwa uyakhona ukuthatha lesiduna uma usede imali yalesisikati. Mase unale mali ngoba lesivele na usithatha sitakunika le mali bese uyabuya udolanza ke lesisikati. And then ke kwesithathu bese kuba libhodlela. Lebhodlela leli uyalithatha nalo siliphahlele sikutshele ukuthi utawulenda kanjani ulibeke la ndzaweni yakho losebentela kulo sikutshele ukuthi lebhodlela utalukhulumisa kanjani ngito tinto leto lesikhonako ukuthi singasho ukuthi ngempela lesibadithathile kulamalanga base ngabuyi sikhomplain basaletha kubonga kuphela. Ngifuna ukuthi sibuyele kule eyesibili ukhuluma ngegubhu kukhona esensikade mase kuba khona isigubhu lesi siyindoda ngoba siyindoda lesi kubaleke ngani ukuze ukuthi zibe mbili lezi igubhu la ekhaya ngoba abantu umuzwa ethi hayi ngilanda isigubhu nginesigubhu endlini engisikhulumisayo akazi ukuthi esani futhi akazi ukuthi akangene futhi akahlangena lokho ngifuna ukucacisa lokho futhi ugcile kona ngoba abantu bathoke bengayazi lento. Cha kafishane nje wena mkhulu ngeke ngikuchaze kahle ngize ngifike etimfihlweni tako but lengingakusho nje njengoba ngisimenshina lesigubhu noma ngisibekisa side bungoti nangithi lesiduna ngithi lesisikade ngisho ukuthi indvodza iyalwa emhlabeni elikhaya indvodza ligadzwa ngiyo nakukhonkotha tinja kuphuma indvodza iyobuka ukuthi kwente njani so lomsikati nguye lophatha kahle tonke tindoda la ekhaya indvodza iyalwa iyasebenta ilethe tinto bese lomsikati uphatha kahle lomsebenzi la ekhaya nabo so kungako ke sitehlukanisa kanjalo ukuthi kukhona kwekulwa kukhona kwenhlahla okunye ngisifike kona hayi lokunye sichaza sesibukene nalomuntu phathi ke lengakusho nje kude bubi nebungoti nekungalokho kungangcolisa umsamo wakhe uma sathethe le tinto ngoba nami ngisebenza ngakho. Sibuya la ebhodleleni. Bhodlela uthe libekwa la okunomsebenzi khona ukuthi okungena khona abantu umsebenzi wakho mawulapha lona aliye ekhaya noma lifikile ekhaya kodwa fanele libe la kunomsebenzi khona asithi unamathenda umuntu ophumayo uqashwa lapha inkontileka isemgwaqweni uwenze njani ke mawumuntu kanjani umuntu lona elithenda ngiyacabanga labaningi vele banema office and then uma sikunika lelibhodlela uma uhamba nalo ufika uliphahlele ekhaya shisela impepho ngendlela niphahla ngayo kini uliphahlele ulibike ukuthi hey emngama sengulanzile lekasibanze ngulethe la soto sebenza ke la njengoba sikhulumile ngubhadele lena nami ngicela ungibhadale la bese kuyalithatha ke ngoba ema-ofisini kuba silungu phela kunema computer uyalifihla lapha etulu nje kuma door frame indzaweni lefihlakele mangabe kuyithaveni nakhona ungakhona kulifihla etulu eminyango labangena khona labate unatha and then nalo uqala uyolibika emsamo embepheni ukuthi naba abantu bakasibanze sitenabo sesiyabashintsha basasi bakasibanze sebakabani batosebenta la khaya bamukeleni bese sengikhathi bathatha ubabeka endzaweni yakhe ekusebenza. Dokotela uke wathinta indaba futhi ethinta kakhulukazi umsebenzi ukuthi umsebenzi uLight Springs kodwa indumba enkulu isekhaya le eSwatini ngifuna ucacise ngokumsebenzi ke manje ngoba omunye umuntu uzothi hayi ngiza eSprings ngizofuna into ethile kuyayi kwenzeke kanjani ngabe abantu uba sebenzela khona la eSprings mina amathwasa ngiwafice kwakhona la eSprings ngifuna ukubheka ekuthenini ukuthi wenza kanjani ngokusebenza esimene sikanjalo noma bonke abantu baphelela ngala abangala eThekwini noma la eNatal noma eGoli abala nje eKwaZulu Natal. Yebo cha mkhulu njengoba ubuta nje tigodlo timbili vele khona lesikhulu khona lesincane lesekhaya ngiso lesikhulu lesihleli itinto letingasuki lekhaya bese lesilagoli ngiso lesincane lengakhona ukuthi noma ngiyahamba ngithuthuka naso kafishane ngiyasebenta la konke ngiyakwenda la lokutawufunwa ngumuntu naseSwatini
konke lobakufunako eSwatini ngiyakwenda nala ngiyakhona thina kukhona into lengikhiya lekufuna ukuthi ivulele lo muntu kahle imthathe ngiye naye esigodlweni lesikhulu eSwatini lokusho ukuthi kafishane ngiyasebenza eSwatini ngiyasebenza eGoli Kahle ngiyabona ukuthi iKwaZulu Natal ngiyithwele ngeqhoma ngifuna ukuthi umuntu wala eSouth Africa ngibhanqe konke ngoba ngifuna ukubala noLimpopo ngoba phela abantu abagcwele la abafinyelela la eGoli baqhamuka emaprovincini amaningi ukusebenza kwakho uqala nini uqala ngaziphi ikhathi mawusebenza usebenza kanjani ngoba kubalekile abantu ufanele bazi ikhathi nokuthi size sifike kumniningwane okubalekile sekutheni ukuthi utholakala kanjani yebo cha ukusebenza kwami emkhulu nga 8 o'clock nje ngisuke sengivulile sengicethile kuvusela endumbeni emadlotini suke sengivulile ke sengiqala kusebenza ke ekuvaleni khona siyavala nje la kubona 9:10 sesingenisa umuntu lotahluphe kwembamba ukuthi na umuntu bathi uyagula ngakusenjalo njani seku emergency lapho sesiyakhona kumsita but sisuke kona sesivalile kusebenza abantu suke sesibuka abantu abagula ukugula kumbidi kufika noma ngangibani isikhathi ake sithi ke umuntu usendaweni ethile mhlawumbe eCape Town uthi akafinyeleli la indlela yenhlolo ngoba uke wakhuluma kakhulu ukuthi umuntu uyambheka qala uyakona yini ukuthi umuntu umhlolo ekhona ekwazi ukuthi ukuthumela lokho osuke usumbize yona okuyinkomo yakho yenhlolo yebo kuyendeka mkhulu mana ngikuthanzi kodwa kuyendeka ukuthi ukhanze ethi umuntu ukhashane sekufuna sidike sikhuluma ngetincingo khona siyakwenda kodwa ke ngesintu ngoba thina inyanga bethu sibisebenzisa buncike kakhulu esintwini njengoba sidangoma sethwasini so umuntu kahle noma angakwenda lokho but lokuye kubaluleke ukuthi yena agcine afikile sibukane buso nebuso kuze naleti thunya tethu tikhona lokuthi tikheshana ukuthi hayi lo muntu kuhamba la kugcine la okay ake singene kakhulu kwimininingwane yakho bakuthola kanjani eSwatini uyatholakala ucingo lakhona ngala uyatholakala hayi eSwatini ngiyatholakala icingo lakhona lothi 79 14 5907 and then lolwanga lapha ke South Africa lothi 083 697 2815 Mkhulu siyabonga kakhulu uqwayisa kakhulukazi abantu nokuthi umeme abantu uthi abasonde labanenkinga umuntu engahlali nenkinga ngoba kubalekile ukuthi umuntu esukume inkinga iseyintsha engaze yakhele inkinga ungathini kubona abantu awule ngakusho nje esiveni sakithi ngingathi kubaluleke kakhulu utinakekela ngoba umuntu nakakuthakatha lidloti lakho lisaphila liye lifike likukhombise ukuthi hayi naku ngaphupha bangigwaza ngemikhwa bangidubula ngetibhamu ngemthetho wesintu ufuna na uphuphe lokho uvuke uthathe sagila nasheleni uyokuvathi kwente njani nakunelidimoni baliphulule masinyane sengisho ukuthi ke kuhlala nenkinga kuyahlupha ngoba kugcine sekwente kade into letiningi kana uhlala ekucaleni lengakusho nje ukuthi bantu nabanetinkinga nathi tinombolo setifakiwe batawuthi phakamisa akhulume umuntu ukuthi hayi naku lapha nalapha sonjele sibone ukuthi kwendiwa njani uphilwe ngoba lokumcoka kuphila ngithe mangena ngase ngikuthopha ngisho ukuthi dokotela bamazi kanjani wajabula akuzisho wena mhlawumbe ngifikanga la ebekufanele kufike khona sesivala nje sesigoqa ngoba phela nami ngizwe ngeinsizwa angizwe ngenyanga hayi impela ungisho kahle manje ngasuke ngibhimbe nangithi mina ngicaphuna labanye bacaphuna kuphela emaphoketheni umahlomba abanzi angangokadade wabo uncobile ngufohla sebavalile abafazi labadoda hayi angibambe lapho ngoba ngidaze ngimoshele lo ishiti
Sibonge kahle kakhulu umbukeli lapha ekhaya, sibonge kudokotela nokuthi ekwazi ukusondela sizokhuluma naye khona la ngoba ngishilo umbukeli kulezi insuku sila kwindawo eBnB enhle kakhulu ngendlela esimangaliso abantu abaningi sithe abasondele khona kodwa ngenxa kadokotela sikwazile ukuthi siye endumbeni safike sabheka endumbeni senza konke saqeda okwasendumbeni ngoba into ebalekile ukuthi indumba siyibone singakhulumi nomuntu ongenandumba umuntu othola ukuthi uthi useflatini ethile kodwa uthi uyafika ekhaya hayi cha umuntu nje owazi ukuthi uphumile uyofuna amatoho egoli noma eThekwini thina vele saqinisekisa ekutheni ukuthi indumba ikhona ngaphambi ukuthi sifike la kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu nawe ukusinika ihlo nendawo esikuyona ngoba uyibona la ezithombeni ibude buduze nje nendawo okuthiwa iSentin Mall 5 kilometers from Sentin Mall uzofika kule BnB enhle kangaka nawe ungafika uthi mawufika la uyilalele khona mozoqhubeka imisebenzi ethile noma une-appointment kadokotela uyilalele la uvuke ngakusasa uye kudokotela indawo nje enhle kakhulu le esikhuluma kuyona njengamanje ibona ethombeni imininingwane yakhona ibhaliwe njengamanje igama lami ngingumzothule umfuka Shembe umfuka Skopdile yakhe lamasokito bathetha bedotsele epahleni umphedle manje umama omkhulu kwisigagazi ibhodo ongaphathwa ngaphezulu utheni nagulikana ngoba zonke izintombi zilikundile uhande manje acije umamba acije umshololo untombi izimbili enye kancinye seklemoto nobone namajuba amabulesha ingoma phatho tebo ezulu khuluma kofu umkhotho odukene ibindi ngithumile lapho wafa mina ayiphinde ibonane yepa hamba lebindi lemkhona